I veliki pozdrav svima i došli u moj novi klip na mom YouTube kanalu. U današnjem klipu ću vam pokazati recenziju još jednog programa za vaš Android uređaj. Naime, ova recenzija Power Directora. Power Director je besplatan software za editovanje video klipova na Android telefonu. Ovo će poslužiti svim manjim youtuberima koji nisu u mogućnosti da edituju klipove preko kompjutera ili PC-a. Ja lično editujem preko kompjutera. Znači ljudi, ovo nije ništa komplikovano, bit će malo duži tutorial kako bi vam sve lakše pojasnio. Zato me sada pažljivo slušajte. Pre svega kada uđete u ovaj program koji se zove Power Director, kao što sam rekao, na sredini u gornjem uglu imate njegovo ime. U gornjem levom uglu imate njihov Cyberlink, u donjem levom uglu imate tutoriale, to jest videe koje je snimila kompanija kako koristiti ovaj program. Onda u gornjem desnom uglu imate da kupite full verziju, pošto je ovo neregistrovana verzija. Full verzija košta oko $5, a ne bi da bacam pare na video editor za Android kad mogu besplatno editovati preko kompjutera. Onda u donjem desnom uglu imate da producirate ili renderujete već videe koje ste vi sledili pa ste ga pretvorili u projekat. E sad, kako vi da editujete i renderujete video? Vi imate opciju Create a new project to start editing, što znači da kreiramo novi projekat koji bi kasnije editovali. Kliknete na to. Imate da ukucate ime projekta, to jest ime klipa. Mi ćemo ukucati IT. I idete OK. Posle nekoliko sekundi kada vam se učita, pojavljaju vam se tri trake. Jedna traka je za video, to jest za pravljanje slajdova od slika ili za video klipove. I imate još dve trake. Jedna traka može da služi za vaš audio snimak, a druga traka može da služi za neku muziku koju biste vi puštali u pozadini. Onda vi možete dodavati slike, videe iz galerije, sa Google Drive-a, to jest Google diska, možete muziku skidati, sound clips, onda i tako dalje, možete onda naravno možete premotavati video, tako što ćete ići u gornji desni ugao na opciju Previve i tako dalje. Onda šta sam trebao da napomenem, da kada izeditujete, to jest kada se render završi vašeg klipa, vama na video snimku ostaje žig, to jest logo kompanije Power Director, to jest kompanije koja ga je proizvela i njihov logo. To se nalazi u donjem desnom uglu. Kao što sam rekao, možete dodavati razne efekte na snimke. Sad ću pustiti neki efekt čisto da vidite za animacije. Evo ovako vam to izgleda. Onda imate neke audio efekte takođe. Naravno ovdje možete premotavati stvari i tako dalje. U gornjem desnom uglu imate onu ikonu za podešavanja. Kada uđete u nju imate mnogo opcija. Jedna je od njih da pojasnite na koliko sekundi želite da vam budu slajdovi ako stavljate slike, onda da li želite da vam se zoomiraju ti slajdovi ili klip da vam se zoomira i na koliko sekundi želite da vam se klip zoomira. Onda da kupite, kao što sam već rekao, full verziju i tako dalje. Naravno, ovaj Power Director je software za besplatno editovanje, a i on ne podržava verzije svih Android uređaja, već samo, čini mi se, od 5.0. Znači, nemojte me držati za reč, sve ispod toga ne može. Može jedino ako ga skinete preko Aptoida itd. Onda, kako sada renderovati video? E pa ovako, u gornjem desnom uglu, znači prva ikona, kada tu kliknete, idete na Product Video i vama se pojavi u kojoj rezoluciji želite da renderujete video i da želite u HD i tako dalje, gdje želite da vam se video sačuva i tako dalje. Znači, pošto ja nemam sad šta da editujem, pošto nemam ništa, nisam stavio, pošto je bio moj mali kratak tutorial. Ako vam se svidio, ostavite like, share, subscribe i mi se vidimo u sljedećem klipu, ljudi, pozdrav!